Nyemerera gato wumve gake ku ncamake y'ubuzima bwa Diamond Platnumz, uburyo yageze ku ntego ze n'icyo twamwigiraho. Amavu n'amavuko ya Diamond Platnumz, amazina ye ya nyakuri Nasabu Abdul Juma, yavukiye muri Tanzania ku itariki 2 ukwezi k'Ukwakira 1989. Yakuriye mu buzima bugoye, akenshi agasangira icyumba na nyina gusa kuko se yari yarabataye. Nubwo ubuzima bwari bubi, Diamond Platnumz yakuze akunda umuziki. Gutangira urugendo rw'umuziki wa Diamond Platnumz, yatangiye aririmba mu buryo bwo kuririmba mu bukwe, ubushakashatsi muri 2026 bwagaragaje ko Diamond Platnumz yatangiye aririmba mu bukwe, mu tubari no mu birori bitandukanye ashaka kumenyekana. Yabikoraga ashaka kumenyekana. Amafaranga make yabonaga yayakoreshaga mu gukora indirimbo ye ya mbere yitwa Nenda Kumwambia, yasohotse muri 2010, ari nayo yamuhesheje izina rikomeye muri Tanzania no mu karere. Uburyo yageze ku ntego ze, kwihangana no kudacika intege. Diamond Platnumz yahuye n'imbogamizi nyinshi zirimo ubukene bwinshi bukabije n'abamuteye umugongo, ariko ntiyacitse intege. Yarakomeje arakora cyane. Gukorana n'abandi bahanzi, akoranye n'ibyamamare bitandukanye nka Davido, P-Square ndetse n'abandi bahanzi b'Abanyarwanda nka Meddy. Ibi bikamufasha kwamamara ku rwego mpuzamahanga. Gushinga inzu